Kanyamo was a book review usutu kuno de sodo awe ime kisite ya pu ade tane miki de klumun nunena tatu kle attack so ki lutamaso gita pose agole so cloyo cleni lo Kanyamo was a book review di papuzu glabu mea si cirki we puzu klutama bole pala abale and pala ale uba lile timu kopa abuzi pa abuni dizo awezi kesino to kita pesa abludo asago masaki peta pesa agone pala lete klodo du putino to ki awezi ne bamme putama bolo asuni akei ne papubo mia puba sian putama bo pati lote ne pala umudi fit pakono gade amuda la katekle putino to du putino to kilo sa traba tega susu adu pedila asine ta segto hetu li poaline lo me agedile ne petato kle atak atakalu tune me weda ta ola akabayo po kalu do takmaha go yebu yetine yetika kedile azo keme asogto ake idale ne lepta po so hokowo pupayo su heto du po kalu la apota sikuwe tapado mazima wo popwa kalu popwa kamlo ma polo ya lo malo duta wi popwa kalu le akelo amenya kanyola akilo weda la peyo pusi de pala aketo kada ki bwa peyo pu asuni ma maso maso manama polo ga thega do bwa glu so pe tu da le asalo kui ba ko ba kanyo hoku la taru asipu do la peyo kalu asipu do la peyo asipu awe imeta ota so du ne dita si atama de kalo ti ko tabido tabine apwaglu tuli ahoko la ani saba weni kasolu so pada le he hine ata wido salo kwi weda la adu da sipu ne akwedo ba le de kilo do pe koko ba uji atanu upa se weda la kenyopu abu ato rene pwako de sinyalo do bom sepu kere pagi wo akwe aya tazuta sota blela baka do hoku pele pwake le tuli etani sa awezi etani sa o awene no tiko abi uro atazuta sola tibuko putega la asane a hoku la da umege do pale ata processa do tibuko pu pwake le ba mege Tagalala ne bata no hado kwi ola tikla ko kle apudot bata tikwi tibu ko pu ali uta le ago do ake ine peyo heto he hine de ne suweda pahoku wo wido sane kwi lo sa gede le pahok bako hoku wo lo le pu su li su pa ke lu ibata lo ka thene lo ti da kholo akhu powe kenyomu phula atuli le thimu kope mimba mu oba wi lizi de paneta ola abba papwa klu I pakasa midi ni lo ha papu bo nya pu ba sen putam la bote klu selo amila pakatho ba di le ko khledi ba ne awezi uro atamla kwa sula papwa klu le ale uba le thimu kope do timu kopo do tile toko le to aputa pane timi atakuba kusi urodo akubusi pu utone watano ne du kamase ki peta peso pe amaweti ke sodolo do papuso ga siweda watano no sitane mina midamido miya amenya kwa pek mini kemida we puso ga ine de padi pagma pano tegaba the te mi sulo da pno ka sa do papu pelila udo kwa si de pa le pata ka sa da we da le pata po so poku do bwa ga le apoku do du puti no do kilo pasa tega su tega ba tega do so du na hulo ba sa le ta to kle ta ka so pu ko to de le ta eba pata besodo papaklu agonetiki
mi kiri ta klumulo no ne nata to kle atak so se ka po thwe to kilo khale ke di alo uwe azu ne lo wiza zu ko dugna the guziwe do subscribe te ki do shwe dina huwa su pa ga se kone te ki o klosa kana kliso chowa tala Leta sekto siapa apa ku hune pekeni ke pekomik leta bune me pekok ba uji sipa ni wani lo. Kanyomu pusabu kele di view mo si ba mu tobu kuno ade ni diki.